Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Talagang sa alumakayan ti tao Apay aya, Kapitan. Dandan ni Jack makita ti siit da ito'y bangus asid si Daag. Kastaya. Kaya't mo tay siitan ka, Kapitan. Saan ka? Kababay, mate. Joke lang. Sika talaga kagawad. Ang mabalin latamot Di mo nga ron makita kung namdi isiitan ka. Saan? Kabailak da ito. Nala nga ron. Enjoy ang timangan, Kapitan. Ala, dito'y kami nga rodan, marikwanag. Sige, Mare. Uray kayat tayo pa'y tagkukuyog saan mo't amabalin. Tasabali titurungan titunggal maysa. Ay, win nga rod. Da kamin kan ni Marituyang ti agkuyog. Nala, Mare. Kat da kami pa'y laan ka ni Kapitan tagkuyog. Win, Mare, tagpadamot ti papananyaw. Wun, di kagdanag. An nadak ni Kapitan. Ha? Sika talaga kagawad. Ikurim man ang dagita at tiradam. Saan, Kapitan? Ibagbagak laang tipudnaw. Tano siyak ti kadwam. Jak kayat nga dadaki sa mapasamak ken ka, Kapitan. Ala, mapan kami ka ni Marituyang. Makaamo kayaw nga agkuyaw. Banang dungaw. Di nakasasaw. Apay at napudot ti ulaw. Apay ay dungaw. Dungaw tarupam. What's happening, dungaw? I cannot understand you. Ay di nakman ingli-inglisan. When now? Talaga akasta ti panagsarsari tayo kan ni Kuwanang. Kuwanang manan nga? Di ka man agin didiam mo. Saan ka day ako na naabayat asi ka ti kadwana? An-nadan na ka? Tadi na kayat nga adda sana na saya at mapasamakan ka. Mawatan ka dungaw. Agimon ka kadi ni kagawad Kuwanang. Ay saan? Apay ko mga agi mo nakngay. Apay nga ron akasta ka. Di ka kadi akasta dungo. Talaga akasta ni kagawad Kuwanang. Taamin kami akakadwa na iji barangay hall kat kasjay titrato na. Ha? Hindi ka madanagan. May sala ang ti ipit-pitik to'y pusaw. Awan sabali, nudisi ka, dunga. Kapitan, kita man no napintas matlaan ti bestida asuot ka. Uwan ba't, Marikwanang? Agpaisaw, Kapitan? Uwan. Bagay mo ta slender ka. Mayat nga ron. Ano kasta? Tapno sana kababain. Ay, dayto'y lipstick ko nga'y. Mayat ka di mo laang, Kapitan. Uwan, bagay mo. Ay, thank you, Kapitan. Amangan pa'y no ibaga dagiti makakita kan ka. Nga agtawon ka laang iti 25. Ay, si Kamot, Kapitan. Saan mo't siguro? Ay, sumaray. Ay, no baruak lang akat armen ka itamot laang. Anya? Ang sayang tadamot nga may nanibanang iti biyagaw. Ay, wan nga rod, Kapitan. Nala daw tamat nga minanagamam mo. Anyat ibang bagayo adwa. Ha? Ay, nang kutinagan ko Ay, awan ba nang dungaw? Ay. Ala, intayo kid din. Tapno masangbot tayo ti wedding ceremony. Anya ka di dyan nanggag ko apagsarsaritaan nyo ka ni Marikwanang. Awan ba? Anya nga awan. Kat no nasangputan kayo nga agsarsarita. Adya siguro damdamagan na No bagay na di bistida ken lipstick na. Anya? Awan. Di na magnadaytaken ka? Awan nga raw. Maibagay nga raw kun kwa na di suot na kay. Kaslasaan na senior citizen. Anya? Apay, siyak. Saan ko ka di abagay dagiti isusuot ka?
Ay, siyempre, bagay mo dungaw. Ang mapresyarak lang ni Marikwanang. Ha, no sabali a tao, apresyarem, ngam no siyak nga asawam, never. Na, si Kamit, sa bali man ang tibagbagam dungaw. Ha, wala. Iso, nga imo na ka ijay tersena ni Marikwanang. Tapno kitaam no mayat tisuot na. Ha, rason mo lang ti mapan gumatang iti kenday. Na, ay, Uston, nagadunti ang bagam. Saan ba't nga ron apon, no? Maluksawak iti dayjay ang Marikwanang. Ay, uray siyak nga raw, maray. Garang ganjang abak-bakatan. Ha, agasem, ni pailainteng ti pagdamagan na, no napintas mo't lang ti suot na abistida. Anya, as in, maray? Wen maray, kat dayjay mat nga inteng, perme ti panangapresyar na, isong ad-adda amaluksawak. Ha, Kasi numot ngamin nga iti saan amaluksaw. Oray siya nga raw, marurudak kun kwa na. Agasam, sisasango ak. Ngam imbaga nakit din agwapo ni Badong ka. Iso ang mafofol. anya, imbaga namutla ang tikasta, maray. Waun maray. Kat daytoy mo't abadaw ay na nagmaya tingursiit na. Ay, nudyak lang nagpanunot pinagtimog ko'y dado. Kayat na siguro piman ti makiasawa. Ngam awan mangayat kan kwa na. Iso adagiti asawa tan ti gargaryon na. Jak itulok maray. Awan ti oray asino man ang makaagaw kin ni Badong kaw. Ay uray siya kamaray. Kukwaklaan ni Inte. Good morning, Kapitan. Ay, good morning, tao. What's good in the morning? Gaputan na ring tayo si kakarangkad. Ay, uwan. Husto ka, kagawad ko, anak. Kan gaputan nakitam to'y napintas sa arupak. Ay, sika talaga. Iso apag-imunan na ka ni kumarim takas na ka. Ni Mariba nang mat. Apay nga minakas jay mat. Kanayon ngagmiso tunggal makita nak. Oray talyawag di nakpagan ano akitaan. Maawatam ko man ti kumarim, kagawad ko, anak. Sige, Kapitan. Di ka madanagan. Amo maray, adda na kaibaga kanyak. Gargaryon nga agpaiso ni Marikwanang ni Inteng ija barangay hall. Anya? Ay, jak samutan makapagtepal. Ipungot-pungot tan samutan jay baak ako marita. Ay unsa. Pag tinulungan ta, maray. Ay, unimot dahi ta na panunot yan. Nagalas. Aha. Mindset ba na natuyang? Antibanang? Mindset. Adula amin nga amam kwarog. Isakit mo nga min dayjay nga angkal mo kay. Ha? Amangan kit di no agpada kayo iti ugalay kini angkel mo kwaraw. Ano adda umasidag kada kayo ababaay ket pagayat yaw nga uray amuyaw nga adda masakitan. Yan. Maray, papanam ka day? Ay kat iji barangay hola. Ay wen maray. Addan ninteng ijay. Masang petam siguro ijay. Ay, husto maray. Nagluto siguron iti kape. Kan gimatangan iti tinapay. Tap nagkape aklangan na sumangpaltak ijay. Ha? Wen, maray. Nagagat ni Kapitan kay. Talaga saan nga agbainday to'y abak-bakutan Nay, adan samat ibagbaga maray. Ay, awan, Marikwanang. Ala, ingkadanuno na ni Inteng.
Bareng dudwa kayo lang ijay barangay anak kasangpet. Wenno makasangpet. Kat nawaya kayo adwa. Anya, kasla adda kaya mo nga ibaga sa bali, Maray. Ay awan, Maray. Tekunak, tapno nawaya kayo nga agtungtong iti aramiden niyo para iti barangay. Talaga asaan nga agsardeng ni Marikwanang, Maribanang. Apay ka day, Maray. Ay na, awan ka ngamin ka, idi kasar ni Lilay. Tapno nakitam ko matiinar aramid ni Marikwanang. Ha? Apay ngamin, aya. Ammaw, ay na, iso ti number 1 ang nagsalsala, idi dance for all. Kat idi ko nada a lady's choice. Ay surun kaun. Tanimatan badong tinapan na ginuyaw. Ha? Ay, sabali na talaga ti mapaspasamak, Maray. Anya nga ta tinaskan nga aramiden ta. Tangay lalaki ti kayat na. Ikantan sa laangan iti tigsmate na. Ha? Wen nga agpaisoan niya. Mayat day ta na panunot mo Maray. Sino ngay nga tati itid ta tigsmate na? Day talaang ti parikot ta ita. Awan mo ti amaw. Ay, Maray! Adaw ti kailyan ni Badong ko alumakay. Adda siguro 8. Ay, wen Maray. Kastalangan ti aramidam. I-forward mo ti number ti cellphone ni Marikwanang. Tapnag ti next da iti amom kan kwana. Wan, Maray! Kan, adamot upat ngam amok apang tedak iti numero ni Marikwanang. I-forward ta itan, tapno teksanda. Bareng agtal namutan, no adan textmate na. Kumatangak man, Maray. Anyat gatang, Maray. Sa nga repet nga ugot ti kamutay kan buguaw. Mabitlaan. Ayan nga, gigat-gatangak, Maray. Ay, pasensya kan Maritan eh. Masinga ak ngamin dito cellphone ko. Wan nga road. Ay, kasano mo nga men. Nagadot agtetek sa barbaro ang numero. Ha? Anyang itititiks na. Ay, di mo damagan, Maray. Awam matlat kas scan na. Anya? Iso ang never mind. Ay, Ay, apay ka di kagawad. Jak nga rod magustuanan dahi ang mapaspasamak, Kapitan. Adumot din tagtetext kanya kabarbaro ang numero. Asino ngay? Jak nga rod amaw. Tilay titext da. Kasla pa ibagbagada ang lalakain na kababae. Anya? Unay matikas tuyan. Anya ngay taramida, Kapitan. Unay madaytan. Kit na nga mwanda ka nung nga iti cellphone number, ma'am. Di damot nga rod ibaga. Ay, agsukat ka iti numerum. Tapos di na kan matiksan, dagiti di mo am-am mo at ataaw. Ay, kapilitan Kapitan. Ay, jak kayat ti marengrang. Sino nga tati awan nakam na nagiwaras iti numero ni Marikwanang? Ha? Ay, kaasimahit ni kagawad ko ng dungaw. Adun tagtitext ken ko na adinam amaw. Kasla pa yan pagang angawanda. Kastaya, inteng. Uy! Iso ama siya na kunay. Iso nga insingasing ko asukatan ng ti cellphone number na. Kat, sinukatan nan ti cellphone number na. Wandungo. I-forward mo tuman nga rog kanyak ti barbaroan number na. Wala. Tapno matiksam ba't ti kumaray. Da kayo gayam tinangiwaras iti cellphone number ko Tuyang, banang. Anyat klase yo ako kumaray. Marikwanang. Kwa, Maray. Di nakmanawag-awagan iti Maray. Gaputawan kumaray ngawan manaknakam na. Aha,
Di ka man kundi ungat ko ng baak. Gaputa amok matlaang akay kayat mau. Nita, sino kumamati mga yatitikas tangay? Sika! Anya, Wan, gaputa gargaryum da kapitan ken badong. Wen, iso nga inaramid mitikas jay, tako nami abarang agsardeng ka no adamutan ka textmate mo. Tapno sardengam dagiti asawa me. aniya! Gapo iti inaramid yung kanyak. Di da ko nasasit ganiti uray ka anuman. Tuyang, banang. Ay namaray, pakawanan na kami kuman, Pagim-imunan da ka nga main, iso nga inaramid mitikas jay. Wen nga agpaiso, marikwanang. Gapula iti sakit tinakam me. Gapu iti kasdi apa nagsasaom kada inteng kan badong. Ay, una yan. Gapo lang iti dayta. Inwaras yon ti number ko. Kantap na mo yon niya. Talaga kastaak. Nangawa ka tao. Ngam sana kaya ta sa wanday ta. Agar-garya ko nagita sawayaw. Di ta kay manlangan. Ay, marikwadang, mabitlaang. Maray! Di tayo niya ti bunga ti aramin diyaw. Gimuran ti kumariyo. Inteng. Agpasinsya kayo iti kumariyo. Taasan na maiparbang ti inaramid diyaw. Ginurgura yo ti may sa ataw, gapulang iti atap yo. Dandani pa'y isagmak yo. Ay, suray, kapitan. Ay, saan asak ti pagdawatam iti suray. Ti kumariyo, ti pagdawatan nyo iti pamakawan. Tapno mapunas ti sakit tinakam na kada kayo. Ay, nanabanang ken nanatoyang. Saan ngamin anasaya at tinaramid yo? Inurnos yu kumalatan ti parikot nyo, babaan itinasaya at asaritaan. Kat si kamot nanakwanang, ilugar mo ngamin ti angaw mo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Kapitan Inteng. Siyaksa mo't ti pagtutungtungan da mari tuyang di takaruba ka tersena mare. Apay anay bagam ti kasta, mare. Kasanaw, kumita-kita da dito ayan ko. Na. Kaslawan sa. Anya mga tatibagbaga na ditan. Saan tanga mo, mare? Hanggang, amangan no si ka, wano siyak tis istoryahan na. Panaggunak, siyak. Kasanungay no siyak, Kasanungay no duwata. wan anya. Ay, kusilapan taman mare. Anyat makunam. Makita na nga tati panang kusilap taken kwa na. Padasan ta. Sige man, mare. Agidan ta amang kusilap ken kwa na. Sige mare. May isa, dua, kusilap. Sige. Pabayagan ta ako silapan, mare. Sige. Pababaan kan pangatwan ta ako silapan. Na, Na. Ti pa nagkatawa na. nagpigsamat din. Wang garod. Di na ingkang kano ti pa nang kusilap taken kwa na. Nagkatawa man ay. Madin sa mare. Talagang sa akayat na tigulo. Ay, kalma lang, mare. Kalma. At dantumalal daw day ta.
Anday, istoryaan na kamot ni Nana Tuyang iji bangir at Teresina. Ay, kun kahit. Anyat istoryaan na kanya. Naimot ka kanu ako mari na. Naimot. Kasano ko naimot akken kwa na. Kat ikakmat tunggal umay dito'y balay. Si kakano ti kaimutan ako mari na. Una yan ti kasta. Sumaruno kanu naimot ni kagawad ko anang. Duha kami nga istoryaan na. Wanantay. Ay, adu pa'y dagiti bagbaga na Nalipat akong dagiti daduma. Gumatangak man iti bagas, kagawad. Mabitlaeng, sakbay alakwang kay tibagas, ibagam mampay kanyak, noan niya dagiti nanggag mo ngay ni si istorya ni Marituyang ditakaro baka tersena. Nakita kat, amadama kayo nga agmer-merienda ken ni Kwaro gidi kalman. Adua, kagawad. Ibagamon Kunana, nabaakan ka, gaputan napili ka unay. Na, kita manday ta. Pati love life ko pakibibiyangan na. Kay kayat na ngay si istoryaan. Kun, si kakanaw ako marina, ti kaiimutan. Kasano nagbalinak nga imot? Adupay adag iti inis istoryana. Nalipata kon jay daduma. Ay, anyamot da jak kumari kon. Dayta kay tijak kayat nga ugali na. Kita ba daw? Ha? Nag-grocery kan sa Tuyang. Nangalam nga iti kwartan. Mas daaw ka, tapi sulaang ti kwartak apim manaw itay. Ngam kita adag ito'y nagatang ka. Nag-hold up kan sa matan. Nag-hold up pa sasawam? Nangalam nga kita. Inutang ka. Nagadam. Asinaw, tinagpautang ken ka. Jay kaaroba ni Marikwa ng atersena. Jay baro atersena? Wun, napan ko man binulbulataw. Namatimat kadagiti inis istoryak. Iti kon pinautangan na ko na dagaw sa... Winan tutrim siguro manan Kasanuma nga main. Nagimot nga pautang ni Marikwanang. Iso nga imakan ako na. Ijay karoba na tersena. Saan kayo nga umabuso nga umutang di tabaro at tersena Ne, jak to pa'y napnapan iti baro at tersena nga ibagbagam. Ijay kaaroba at tersena ni kagawad ko nang. Ado nga amang tila ko na ngam ni kagawad. Iso nga ado, tigumat gatang kan umut-utang. Pudno, may saditan ni Marituyang akanayon ang mapanijay at tersena. Damag ko, kat saan kano mapan gumat gatang dita? Ne, anya nga iti aramiden na ijay. Makis istorya kan umutang. Ay, di lamabain. Kabarbaro at tersena, mapan na utangan. Iso nga ron nga ipagbagakan ka. Asan ka nga agababusaw? Ay, mabainak man la mapan umutang ijay. Ay, kunam ani Marituyang, tanapos kul ti panagropro pa da ijay. Kan talaga nga awan bain na. Di mo tultula din. Kababain. Papananyaw na Tuyang. Di taman baro at tersena. Ha? Di mo kaya't iji tersina ni kagawad ko anang? Jak kayat, nakaimimot. Ha? Imot ni kagawad ko anang? Saan lang nga imot? Nakaimimot. Ay, saan mo't iti panagkunak? Hindi na panak mo't imutang kat pinautangan nakman. Pilpilin na nga ron ti papautangan na. Iso ajak kaya ti ugalin na. Iso nga oray idanon mo kun kwa na kwaraw. Na imot dayjay ako maray. Badang! Adak manen! Na. Dua manan asopot day tanapuno nga awit mo Kompleto ba daw? Ada kapay, asukar, tinapay ka namin ang... Kinumpleto manan iti na minsan nyal daw. Ita kumpleto manay.
Gayam ko nga rudan di akin kukwa iti baro at Teresina. Ginayam mo tapno makautang ka. Kay tadala amin ditan na. Di mo matsubsobraan Apay katasan Kababain nga raw. ay naaging sising petak pay laeng ita. Tada ka sa pulak. Ngem no maibuston tilako na nga utang. Ay, o makarakmanan ijay sa bali at Teresina. Nagluko kan. Ay, matitikas ta nga ugalay. Ay nabadong kasta talaga. Nagaduti utangan ni Nana Tuyang di tabaro at Teresina angkal. Kasta ya. Kanayon na mapanumutang. Di utol-tuladan. Tano saan na makabayad, delikadaw. Ay, talaga mo tasan ngagbaybayad ni Nana Tuyang. Di na amo dayjay apagut utangan na. Apay angkal? Narungsod dayjay. Umay ka man ditaw. Apay nana. Umay katad na ibaga. Anya ti bagam. Siripa man no adapay lako ni Juanita. Nay. Awanan nana. Naibusan tila ko na. Kita eman no adapay lako na akapikan asukar. Naibus nga roden. Dahil tamot ko matiinak gatangan. Ngam naibus ka naon. Naibusan? Nagbiitan ang naibus tila ko na. Apay amas daaw ka. Kat no utang kamat ngamin nga utang. Na, apay asyak ti pabasulam ngay. Wun taagkarasubli ka nga umutang. Ay na, ado ti umut-utang. Tanasing po ni Juanita. Saan akas itiday takumarik akwanang anaimaw. Kat, ingka nga roden umutang Kunamat nga awanan ti mautang. Awanan talaga. Naibusan tila ko na. Kwaraw, gitulod nakman ni Jay Ilay. Wana kagawad. Inakman gumulpi iti lakaw. Ay, talaga nga do tigatanga ma. Wala, amangan numamintalo kang agsublay nga gibunag iti karga. Basta arkilain nak, awan problema. Wala, day talaga yan. Makana kon iji barangay haundungaw. Ada kan agur-uray kajak ijay. Asino? Teka do akin ko iti kabarbaro at Teresina. Ni Juanita. Anya nga tati aramiden na ije barangay hall. Tas ikapay ti berukan na. Un nga ron. Siya kanoti kayat na akasarita. Ingka nga ruden. Tanarigat no aguray iti mabayag. Kababain mait. Si ka ni Juanita nga akin ko iti baro at Teresina. Wen, Kapitan. Da, di na ko sila pantawan basol kukun ka. Amo yung matadayo ak dito yung barangay, Kapitan. Isumat. Umayak lang mat ag negosyo dito yung barangay yo. Tadamag ko na pintas dito yung lugar yo. Pudno. No sino man tinangibagakan ka iti dayta. Saan nga agul-ulbun? Ngam apay nga rod. Saan mat gayam nga amo dagiti ka baranggayam ti agbayad iti utang da. Ada sana nagbayad iti utang na. Wan, kat dayta ti reklamo kan ka, Kapitan. Asinaw, ta isurat ko tinagan na, ta siyak amis mo timang singer. Number 1 nga isurat ko dita. Kat tuyang tinagan na. Ti asawa ti kumparik ini paribadong. Wan, Kapitan, Yay. nagado ti utang na. Iso ti kaadwan iti utang. Ala, ta kasaritak. Kumari yun sa kanong. Win, ngam no maditi arabin na, jak ayunan. Naibusan ti kape kan asukar tatuyang. Pati bagas kan soy naibusan. Awanan ti pagutangak. Kat dyan ay pagut-utangam. Awan mo't lakunan. Day takit nga main. Naibusan ti lago na ngamsi ka saan ka pa nakabayad. Kasi no may nakasingiran. Isungarod anasken nga aglemengak. Anya? Ay, pakawan. Ay, jak lamaramid day ta. Ilemeng naklaang may. No umay naksingiran dito'y balay ni Juanita. Naa. Paripadang. Ay, mala. Hindi pari inting day tagay ayam. Ay, aglamang ka. Saan? Apay ko mga aglemengak.
ket ni Kapitan mo't dayta. Apay paray! Ay, aday bagak! Wen paray! Mabitlang! Ada ditan ni Marituyan. Adda paray. Ipagarup na ano ni Juanita ti umay. Iso nga aglemeng kanaw. Apa nga aglemeng? Umay ka nga rod ag singer. Ah. Kat awan mo't pagbayad na. Kasta? Wen paray. Nalaing mo dati tuyang ko paray. Kinapudno na siyak ti umayag singer para ka ni Juanita. Anya? Isungay bagam ka ni Tuyang Tarmuar, tagsarita kamay. Ay! Tuyang! Aglemeng ka ay stay umay ka ni Toy! Umayakaw! Uray ako. Agasam na ita akadakal ti utang mo ka ni Juanita. Kaanong may abayadan? Planong pa'y gayang mailimbangan. Saan mo't, Kapitan? Maditi kasta. Dayo lang ni Juanita dito barangay tayaw. Anyang iti maibaganan no kasta ti aramidem. Di kang bayad. Mababainak nga ruden, Kapitan. Tas ikapay ti umay agsinger. Numabayan ka, di agbayad ka nga ruden na. Mabanan Nauna! Agbayad ka! Kapilitan na nagbayad ni Nana Tuyang. Tani Uncle tinagsingir. Kasapulan nga agbayad Apay ngamin nga umutang no sana makabayad. Iso aki nasarita ni Uncle ko ni Nana Juanita. Asaan na napautangan pa eh. Ay kamayat Ay, nagrigat asingir ni Nana Tuyang. Dayta ket ti rason no apay ajak pinautangan iday. Tinagidakas naman. Iso nga imbagana nga imot ka. Ay, Agnakamot siguro ni Marituyang. Singirag pa'y kumamait ng masyanak may. Sapay ko matag na kumanday di amari tuyang. Saan ko man basta-basta umutang no awan mo't pagbayad na. Binagbaga akon. Sapay ko matagbalbalew. Maribanang! De, Maray! anya nga tati umay na ibaga. Apay, Maray! Umayak man dumawat iti bugguaw. Na, padawatak pa'y kadi iti buggoong. Idinto ta inis istoryana nga imutak ako marina. Padawata mo na. Damagang pa'y laang mo. Sanan. Pinirpir dyan nakmay. Ay na, ikamundong mo. Di ka kadagi mulmula iti sakit tinakam iti padam at taaw. Tamadiday ta. Gimna. Ala, inak nga rod ikan iti buggoong. Ay na, Marikwanang. Jack ko makayat nga ikan iti buggoong ni Marituyang. Ta dinadadaal nak ide. Saan na ya? Wen amare, agpada ta. Ang imbagamot nga min niintay nga ikakano. Iso nga inikakun Kat kasta unay tiragsak na apimanaw. No siyak lamay sa. No makitak laang day di atuyang. Jak lam mo sa winan. Isunsamot day ta sumungad. Aywan, ay na. Nagpuskol ti rupa na nga umay pailagpakita ditoy. Umayak man umutang, Marikwanang! Nangag mo, sumungsungad pailaang utangan ti bagbagana. Wen nga rod. Ay na, didak ka din ko silapan, mga kumare. Kasano asanda ka ako silapan? Enchis-chismis na kamay. Sa ita, dito'y ka malagayam nga umay umutang. Nadaya mo't imbagak nga umutang Kat, kasta mo tinangag may. Ti kunak, umayak agbayad iti utang. Kas dyan magayam ti imbagana, Marikwanang. Mala, erwar mo nga rudan tilistaan na, tapno agbayadan. Mabitla nga raw. Umayak agbayad, tapno makautang ak tumanen. Saan ka di anagmayat ko, kumaray? Di utang, naskan abayadan. Kan awan chinismesan, tapno maliklikan ti saan apag kikinnaawatan. Ala sige! Dinon
tinaggibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Sound effects Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Ay na, pasensyakan maray. Naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Ay, okay laeng, Mare. Ay na, nagmayat day tabistidam Ah? Ay, thank you, maray. Ginatang ko man da ito iti online. Sagmamanungay ti kasta, Marituyan. 500, maray. Ay, nagnginamot gayam. Kat no sagti 350 laeng ti kasta ijawagwagan. Nangina ata brand new nga road, maray. Kastaya. Inton sumarunaw, boots mo tigatang. Ay naadik ka talaga iti online shopping, Marituyang. Kasla uray saan mo kasapulan kat orderem latta. Saan man aday ti pagsaritaan tamaray. Sige, aglugan takit din. Tapno makadanon tadagos ijay ilay. Ay, sos. Itagayam ama i-deliver ti sapatos nga in-order ko iti online. Sapay awan pay laeng di kwartak. Anya nga tano ipaback up ko pay laeng kini Marikwanang. Sigurado nga da kwarta na day jay. Tadamot tirsina na. Mare, napaulimag ka mat. Asino ay ati nag-text? Bayamon day jay maray. Naku naspay ti rupam. Kaslad na parikot mo Ay sige maray. Urayin ka laengan ije paradaan Nakapalingke ka Wun, daytoy laeng ti ginatang ko. Tagmay saak lang mo't ije balay. Saan pa'y mo't anagawid ni Badungkaw? Sige nga rod, Marituyang. Urayin na kon ije paradaan. Taagkuyog tanton nga agawid. Hello, Marituyang. Ape masapul nga umawag ka kat asidagmat ti balayaw. Ay, kwa kuma, Marikwanang. Anya akwa? Ay, mabalin ka di abayadang pailaeng ti in-order ko iti online. At daw may mangi-deliver intun madamdama di tatirsina, maray. Anya? Ne, kanwa asidaglaang matibalayaw apang i-deliveran da? Ay, kwa ngamin, maray. At daak iti bangkag mi ita. Ay, basta may munto ala na dagos tawan pag-back up ko. Ay, uwon, maray. Umay kunto alaan intun malam. Back up ang pailaang, Sige, hanggang siguradom laang alama dagos Marituyang, pasensya ka no na ibayagak. Ado nga minti impagatang ni Enteng. Okay laeng, Maribanang. Ay, when gaya Mare. At to'y tiginatak ko ang meriendaan ta. Saan akpay mo't amabisain, maray. Nalakit de, alaem mo. Sagkay sata itiginatang ko a burger. Ay na, saanan, maray. Nakababain mo't kan ka. Anya kumaan na kababain. Alakit din, alaem mo. Sige, alaek man laangan. Tapno awan ti may bagbagam kanyak. Kasta Marituyang. Ang merienda tapay. Kalpasan na, agawid tan. Para! Ay, kwaraw! Bumaba akong ditaw. Ay, saan tayo pa'y nakadanon ni Jebalayaw na natuyang?
Win nga rod, marituyang. Ay, sana mabalin ang maamuan da alikliklikak ni Mari Kwanang. Awan pa'y ngamin ti pagbayad ko iti order ko abinakapan na. Napahuli magkamatang na natuyang. Ay kwa! Dito'y shortcut adalan ti pagnaak. Tapno na dardarasak asumang part ije balay may. Di uray si kanti umuna nga itulod ni Kwarog no agdardaras ka nga agawid, marituyang. Ay saan nun, Maribanang? Kwarog, at iti plitay. Ha? Kumpleto day ta. Sigay, bumaba akaw. Gumatangak man iti asen, marikwanang. Ay, nalipatak mo't tantigim matang ijay ili, idi kalman. Mabitlaeng. Anya pa'y ngay. Day talaeng, maray. At to'y tibayad ko. Mabitlaeng nga ron tala at tingat-gatangam. Ne. Apay, maray. Kasla da parikot mo Saan kamot ngaminan nga sa maakas iti sigod? Kasano mo ngamin mare. Aging gaita. Saan pa'y nga inalala ni Marituyang to in-order na iti online abinakapak? Day. Ay. Iso day tan nakaparabaw iti lamisaan? Wen mare. Kuna na idi nga umay naala na dagos. Ngamawam mo. Kat no nagna ni Marituyang iti shortcut adalan da idi kalman? Aniya? Umatangak man iti soft drink na nakwanang. Anya pa ay kwarog? Di talaang. At iti bayad ka Mabitlaeng tayalaan ka. Nagyamanak. Ay, wang gayam. Di tayan da Marituyang ka di ti pagdalanam nagawid ka? Una na. Apay ka day. Ibagam tuman ta umay naalaan ti order na iti online na binakapak. May salawas nga minan tinapalabas ngam di na pailay nalala. Naimbag kumaano piso la bayad na ngam 500 mat. Pakibaga Apay nga minabinakapan yu ti order na. Kat nagrigat asingirin day jay. Nailaw anak mo ton. Inton maminsan. Saan yun nabakapan ti order na. Ma-stress kayo laeng no kasta. Kasari tayo dagiti nagorderan na. Tay deliver day di balay ta. Saan adito itersina yaw. Na, si kamat na ti masabat ko, Mari Kwanang. Dapay gamuan nakasupot. Where are you going? Mapanak man di tabalay da Marituyang kapitan. I-deliver ko ti order na iti online. Apay nga deliver mo. Wala ta di na mo malalaanan kat kasapulak ti kwarta nga back-up ko. Apay nga binakapan. Nagtala ka mga rod kang kwana. Ay, mga no nakitam, kapitan. Nalabsak nga agdaldalos iti paraangan da. Kakitaan na. Ay sus, ni Mari Kwanang ti sumungan. Marituyang! Rumwar ka dita! Amok nga da ka lang nito nagtibalayaw. Makitkitak ti chinilas mau. Ay, wan. Nalipatak nga inyo nagtichinilas ka. No di ka pala rumwar dita, siya kung ti mangitulod iti order mo dito nagtibalayaw. Ay, kumaray! Ay na, pasensya kan, Mari Kwanang. Naimbag mo, tarimwar ka. Manungal daw saan ka nagpakpakita kanyak. Ay, pasensya kan, Mari Kwanang. At in-order mo ito online. Ah, Siya kung may nang i-deliver. Tanay, nakababain mo't kan ka. Kan mo to yan tayong backup ko 500. ay, maray. Mabalin at 250 pa ilang titid ka. Apay 250, kat 500 yung bayad ko. Ay, sige. Mabiit lang araw tayo nakalaan ti bayad ka, maray. Anda magayam, kwartam ng pinariga, nakpay lang imay dito. Inteng, rumwarak labi Sa dino ba nagtipapanamdungap? Iti ayan ni Marikwanang. Sana balay, tanakaluto akmatan iti kanam. Ay, kanya nga tiaramitim ijay. Ay, kat mapanak lamakiin ni istorya iti kumarik
Mapan ko madamagan. No inalan ni Mari tuyang ti in-order na iti online abinakapan ni Mari Kwanang. Mga no kompormila di tanti pagchismisan nyo ijay. Ay, saan? Nala, inakon. Agandad ka dungo. Kano mabaleng. Di ka unay agpakarabi ay. Mari Kwanang, umayak man makiin ni istorya. Anya nga iti pag-inistoryahan ta, Maribanang. Ay, Mare, inala ka din ni Mari tuyang ti binakapam nga in-order na iti online. Saan nga imay, Mare? Ngam siyak tinang i-deliver iti order na iti balayda. Agasam, lawas din napalabas. Di na malaw may alaanan. Iso nga impangkon na, takasapulak ti kwarta. Anya, si kapay lati nang i-deliver iti balayda. Ay kat kapilitan, Mare. Takasan o, dandan nagbuutan ti order na. Ngam di na pa'y lalaan. Ay, day tatirigat ti ag-back up iti order, Mari Kwanang. Imbes nga adda ti pangusaram iti kwartam, awanen tain back up mon iti order da. Pudno day ta nga imbagam, Mare. Amin tayaw, agkasapulan iti kwarta. No kayat da ti tersenak ti pangideliveran day ti order da, mangibati da nga rod iti pagbayad ko. When ay, ada ti suggestion ko, Mari Kwanang. Anya day ta? Anya nga ta, no ipaskil mo iti sangwanan ti tersenam, asaan kan nga ag-back up iti online orders. Anya? Ay, uray mangipaskilak iti nalawa akaratula dita, ipapilit dan tulat tati kay kayat da. At daw mawawag, Mare, mabitlaang tasong batak Sige laeng, Mare. Ay, ni Mari tuyang. Hello, Mare! Hello, Maray. Adda mangi deliver iti order ko di tatirsinam. Ano sa man pailaeng nga bayadan? Ay, sorry. Ngamjakon kaya tabakaapan dagita nga order yaw. 157 laeng mo't, Maray. Di oray pa'y 5 pesos. Saan ko abakapan? Jak kaya ti ma-stress. Awanak nga di tabalay may, Maray. Nukasta kumade nang ibati ka iti kwarta pagbayad ko. Awan kwarta kapag back up ko. Oray guraan nak. Awan bibiyang ko. Ay basta, bayadan pailaeng, Maray. Ibagak nga i-deliver da di tatirsinam. Awang Arab! Na. Hinidip ng ti cellphone na. Salbag mo na dyan, Marituyang. Ay, unayan day dya Mari Tuyang. Sakit ti ulo, ti itednaken ka, Mari Kwanang. Mari Kwanang! Maray! Di mo't Mari Tuyang di mangpukpukaw kan ka. Anya nga tatibaga na itabakit? Dya order na siguro Maray! Mari Kwanang! Apay nakabaybayag ka? Ingka kitaan nun, Mari Kwanang. Ay, agungot samot tayo. Ay, sige nga rod. Way, numayan! Anyat gagaram aya, Marituyang. Umay ko alaan tay order ko, Maray. Ay napasensya kan, ngamjak inala ti order mo. Takasi timbaga kita, awan pag-back up ko. Ay unay kamutin, Maray. 157 lang, Enton maminsan, no amom nga damay deliver ng order mo. Mangibati kay ti pagbayad ko. Sana kaskarina, baka bakapak di ti order yaw. Kunakmet nga laak adagos, Maray. Kasapulak day jay nga order ko. Itamot laang. Awang nga road! Isojak binakapan. Sa lunsodem ati delivery rider. Ayunay kamutan. Nakaimimot ka launay. Bakapam laang mo. Di mo pa'y maramay. Ay, guraanak, no guraanak. Adakan ka dayta. Basta siya, saan ako nga back up iti order mo. Period. Anya pa'y latararamidam diti tersenak ngay, Marituyang. Agawid ka natawan tay order mo. Diyak nga ron inala ko nak. Kastagaya ma. Ha? Pungutan ka man laungan. Ay, anay ko na. Tibok ko'y balaman. Anay ko ba? Anay ko.
Ay, di mapaspasamak dito. Apay ang nalaaw kayo. Apay agap-apa kayo. Anya tar aramidem di tayo maribanang. Umay kayo nga rod kita. Pway, sa anak amabutang maray. Isong agtal na ka dito. Nudi mo kaya't ngay pungot kamay. Saan man na siyak ti pagpupong tutam? No siyak ti bumalas talaga di mo magustuhan taramidag kan kamari tuya. Kanday. Sos, ibatan ni Marikwanang. Now, kaya't mo nga ipang-ur ko na ito ipalakan ka, Marituyan. Ay, kurang pa'y dito yung aramidag. Ay, patan na! Ayan na ikaw. Nagsakit ti pinang urmo, maribanang. Ayan na ikaw. Dahil dati ka na ba, Marituyang? Binalakaadan kan itay, Marituyang. Ngaman niya tinaramid mo. Impungot-pungot mulat ta ni Marikwanang. Di mo pa'y kaya't nga ibatan ti buhok na. Ipulong kayo adwakin ni Badong Kaw, inton sumangpal. Di ba pasamak dito? Apay analao kayo. Mga iti balay. Ni Marituyang tidamagam, inteng. Dinangranak ni Maribanang, ni Marikwanang, kinugtaran na kapitan. Ha? Ibagam, na niya tinangrugyan ti apa. No di mo kaya tagsaw siya kung timang ibaga. Kastoy nga main, kapitan. Ipilit ni Marituyang abak-apak ti order na iti online. Gamjak imanugot at awang mga rodcash ko. Iso ti makagapon no apay nga impungot nak. Self-defense lang mati inaramid may ni Maribanang. Husto tinakunan ni Marikwanang, inteng. Ni Marituyang ti makagapo, no apay nga adda apa. Ay, basol mo matgaya, Marituyang. No saan akayat ni Marikwanang abak-apan ti order? Di mo ipilit. Taday tati pagrugyan. Ti diyo pagkindaawat, ha? Ay Toyang, saan ang nasaya at tinaramid mo? No awan pag-back up ni Nanakwanang, di mo ipapilit ti kayat mo. Itikas na, saan ang madadaal tinasaya at alinangin nyo? Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Selo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdangag. Kapitan Inteng. Kwaraw, umadaning ti kasangay mau saan kaday. Wang Nanatuyang, kasano nga maum? Tadi na magkukin ni uncle mo nga inteng. Uy, agasaman, tadi na magmupaygayam. Wen, tailakok ti may sa akal ding kuken ka. Ha? Wen, kwarong, gatanga mun atap no adda pagbirtjam. Ay katuna, Nanatuyang. Ay, sige. Agkuyog tangarod inton madamdama taumay mo ukudan di may sa. Inukod mo matinti may sa akal din da Marituya. Kwaraw. Wanang kail, tapag birthjack man. Uy! Sana all! Once in a lifetime ang kail. Sa bagay kit di ka anakan. Wanang kail. Mabalin ka diya dito'y balayo ti pag birthjack. Mabalin na. Ang adamat balay mo. Apay ngay, asaan nga ijay? Kuha nga minanggal. Apay aya. Awan nga min dakalakal di raw. Kanawan ti ado ang plata. Ay, unan niya. Ta good for one amin akagawa. No good for single.
To be specific. Uncle, may baga na pa Joke lamang. Malala. Huwag kang madanagan. Birthday nga ron ito. Masapul ang naragsak ka. Nawaya ka ita, Maray. Apay aya maray. No kayat mo agpasintruta. Anya taramiden ta ijay ngay. Kat mapantag pa siya. Kan agatang ta iti kayat ta agatangon. Ni, adda kwarta maya. Adda Maray. Nangalaam ngay. Inlakaw diya may sa akalding may. Ni, intulok aya ni kabadaw. Una, inawagak idi kalman. Kat mayat mo. Ay, kawang nga rod mapanta. Wen Maray. Mapantaman agpili iti kayat ta agatangon. Kat inton malpasta, mapantamangan iti kalatakan a restaurant. Kat no adda pa'y wayata, mapantaag paparlor. Sigurado ka? Mapantag pa parlor? Wen Maray, tapno na pintasak man, asang putan ni Badong Kawa. Saan mo tingag subsublin ni pare ba dong marituyan? Amangan kanuno mabayag pa'y ijay lugar da, Kapitan. Napaot mo ti bakasyon na Wang araw. Agin enjoy mo at ijay ayan dagiti kakabsat na. Anya nga tiar aramiden na ijay maray. Adaw, Kapitan, mapanda ka no agan ano. Agbaniit iti lamus ijay karayan. Kun ado pa'y. Isumit lagayam adi na pa'y kayat ti agawid dito'y. Wun nga raw, Kapitan. Ay na, agbababawi ak nga raw, tajak si Muraw. Kunam tumot ngamin aburing ijay ayan. Wun nga raw, ang kabaliktaran mo kayan. Kat sumurot kan to into no next amapan. Hey, wun, Kapitan. Ngamita, aging juyak mo dito, kabayatan ti panagmaymaysa. Maray, talaga nga ano titarakan nyo gayam adinwan Wan Maray, iso nga anusak apakanin, taawan pa'y ni Badong. Ay wen Maray. Imbag nga raw takabaulang na agipastor itinwang kas kada baka. Sa bali pa iti kaldeng kan manok atarakan nyo. Ay, wan Maray, narigat, ang manyangay nga raw, tarakan mi nga raw dagita. Iso nga anusak jakmet mabalin abaybay an ida, tasayang mo. Ay wen Maray. Ay, wen gayam. Saan ka kading agila ko iti native amanok yaw? Apay, Maray, kayat mumutyag tarakan. Ay saan, Maray? Ay agatang ako ma. Tamakasid-sida iti pinikpikan. Ay, kunak no tarak ng Maray. Ay, mabalin matkit di alakwan ka. Ang amangan mat no agunget to ni pari badong. Saan? Apay ko mga agunget ngay. Kat kwartami matla ang ado ti paglakwa. Ay, sabagay matkit di Mabiit lang arod Maray. Mapanak man mga laiti sakatay. Tapno mapakan kung dagiti baka katagawitan. Tainak man mang tiliw iti manaw. Ni, gimatang ka magayam iti manok da marituyang Maray. Ay wen Maray. Makapaapal nga raw. Tanaga daw ti tarakenda. Adaw ti mabalinda nga ila ko apagkwartaan da. Wen nga raw. Adda ka di taabaka. Manok. Kaldeng. Pato kan itik. Nasaya at mutkit di tapno adda pagkwartaan da. Tanay, nabangkrap da iti garden. Katimot pagay da, nadadahal iti panagbabagyaw. Ay, wen nga rod Dagiti lataraken dan tinamnama da Maray. Imbag ko nam tainan anuusan da nagtartaraken iti dingwain. Ay, nagagada makidya dua. Iso napaado da titaraken da. Wen. Ala, agawid ako, Maray. Tayawid ko da ito'y manok. Tapno partyan da kwarog kan inteng. Wen Maray.
Ay, sumurot kan to ijay balay inton madamdama. Taglalang lang tayo amangan. Ay, wen amaray, kayat ko. Pinikpe ka na native amanok ko naman. Kaslain inot betan nga ilaklakom dagiti tarakan mo, Maray. Saan mo't kapitan? Kung ada naglako ka manan iti do akalding idekalman. Kentalo amanok. Ay huwin, kapitan. Inlakok kadagiti babaraw. Ay, ang mga numaibos matitarakan yan. Ay huwin gayam. Agiamanak iti palagip mo, kapitan. Ay, wun Maray. Sapay ko tadi mo ibagaabi, biyangan ka. Ay saan, kapitan? Jak lang amin kaya't maibos dagiti tarakan yaw. Tabangan no iso tiga puwana, ti diyo pagkinaawatan ka ni pare ba daw. Saan mo't kitday, kapitan? Tasakbay nga aglako damagak pa'y nga umuna kin ni Badong. Kaya't yu ti agswimming, mga maray. Apay, adag pa swimming, maray. Adda. Asino nga'y tinaimbag ti panagpuspuso na nga agpaswimming, marito yan. Basta, adda mangi sponsor iti swimming tayaw. Ay, nagsaya atin. Ay, kat mapantayo ijay beach Kakaisunang ada mangi sponsor kada tayaw. Wen maray, ket ibagayo kadagiti dadduma, tanaragragsak metlaeng no ado tayaw. Ngala, ayabak dagiti kakagawad. Tanod kan agtutubaw nga interesado. Ay wen maray, tapno adda kadwa tayo amapan. Wen ngam, oray ado ti mapan. Wen? Kahit kaano kanungay. Ay, nasaysaya at siguro namang tulag tayo iti kakadwa tayo amapan. Sakbay nga iset tayo ti aldaw. Ay, wen anya. Sige, maribanang. Tapno mo tayo umutlaang numanaw. Kan no asino ti final amapan. Sige, dumadakkel kayo akalding tapno adda manen ilako. Ano yan? Si kamot gayam, kwaraw. Nana, adda ka mo't lagayam di tao. Wen, taim may kuman kinita dagito'y kalding may. Ala ka, nana. Kaslaman ulang mo tinabati akalding yaw. Adupay dagita. Adupay mo't dagiti babasay. Sa bagay. Apay asinurot nak di tao'y. Gumatang ka iti manaw. Ay, saan nana? Umay kula damagang no kaano ti swimming ay bagbagayaw. Ay, wun gayam, kwaraw. Ay, kan pakibagam tumutin akadagiti kakadwa tayaw. Inton umayon a biyernes. Sige, tabagak dagiti kakadwak atanaw. Ay na, ay, nagmayat kastoy kumaakanayon ti life tayo. Anya mga kumaray, relax. Wen nga ron maray. Ay na, nagganas ko man tagbibiyag no kastya kanayon. Siguro, makauma mo lang. No kanayon na kastoy tar aramidan tayo. Sa bagay, ang at least, awang problema kan stress. Dayta, ti pagsayatan na. Wun kasla ni Badong ijay ayanda. Ay na, kasta unay ti enjoy na. Iso adi na pa'y kayat ti agawig. Ayunan niya. Kasla nabulanan ijayan da. Nasurok pa'y kit din Iso nga rod nga awagak ta agawig. Ngam intunkwan ko na naman. Bay ampay la ijay maray. Tapno aginjoy iti husto. Sana balay, tawan pa'y mati ubraan na ditoy. Sa bagay matkit day, maray. Inawagak laang, takunak asumurot kada tayaw. Tapno addamat ati partner kaw. Angam kunanamot nga ado ti karayan papananda ijay apaglanglango yan. Apa yan, marito yan? Kasla da nagbaliw kan ka. Anya kumangay maray. Awan mo ti amaw. Tuyang aklatamag. Sika talaga. Anya ka di tinadlaw mo ang nagbaliw kanyak maray. Kasla kimutong ka. Kasla problemado ka. Saan mo't amaray?
Sigurado ka, Maray. Wen, Amangan mo't no da pa kariribukam. Ibagam atap no matulungan ka. ay na, kasano nga tati panangibagak. Naibus gaya man ti taraken may. Kasta mo ti kwarta naglaklakwak. Marituyang, napauli makamatan. Ay, anya itayin di ibagbagam, Maray. Damdamagak, no da parikot mo. Kan no da man bilang. Mabalin mo't nga ibagam kanyak. Barang makatulong ak. Ay, awan, Maray. Awan ti parikot ka. Anya kumangay ti pagparikot, Sigurado ka? Wen, marikwanan. Nasayaat nga road no kasta. Tatalaga sa balay, timadmadlaw kuken ka. Ay, kasano day tuyay na. Nakapigpig sa tibagyo limabas. Nadadail amin a kalsada. Wen nga road, Kapitan. Saan tayo ang makaibiyahe iti mula tayo anatang? Ngarod. Ay, nadadaal dagiti mulak anatang. Awan metlaeng no bilang taibiyahe. Ay, sayang timulay o mare. Bankrupt manin. Wen nga road, Kapitan. Talaga akasta. Masapul nga aganusak. Ewan kit di Aganos ka lang maray. Damin anapukaw kan ka kat masukatan. Bareng kumaa, Kapitan. Tapno adamot maisubli kanyak uray basit laeng. Ewan maray. Iso di ka mapukawan itinamnama. Ay na, kasla nakababain mo't ti umasidag kini Marikwanang. Ano sa kun papuskula kun turupak. Maray! Adda ka magkayam di tarwar. Ape di ka nagtuktok. Ay, mabainak nga main, Maray. Ni, apay kumamabain ka ngay. Ay, kuang amin, Maray. Umayak kumamakipangan. Tawan nga minen ti lutok abagas. Ay, kaasi kamot Maray. Apay awang kwarta maun. Awan nga ruten, Maray. Kun saan pa'y mo't amabalin na pag nanti kalsada tayaw. Kun maysa, awan mo't laang ti ilakok anatang tanabagyaw. Ay, kaasi ka pa'y Nala, sumrak ka nga ron, marituyang. Ay naagyaman ak, Maray. Nala, umay kan. Agaw kalatan iti kanam dita. Sana balay, naisanay ka mo dito yan. Wan, Maray, kat agyaman ak Awan anyaman na. Aywan, no awan paggatang mo iti kanam. Mangilakukan ka nagiti taraken yaw. Daytang aron ti parikot ko ita, Maray. Naibusen ti taraken may. Kat, jaka muno sa dino tinangar-aramatak iti naglakwak. Anya? Wan, Maray, dayta ti punaw. Iso ajak makaid na amang pampanunaw. Kasano nga hinumaamuan ni Badungkaw. Apay akas lamay mayang ka, Maray. Ay, parikot ko ni Badungkaw, Kapitan. Apa niya? Imawag itay. Kat kuna na adi na kanun kayat ti agsubli kanyak. Apay ka naman? Namon na ngamin analakok amin nataraken may. Anya? Asus? Wan, Kapitan. Bidot kumatkit diya. So aja ka mo no anya ti aramidak tanalaos ti pungtot na. Kunak madoy pakadam dagiti inlaklakaw. Kun laang, Kapitan, tapno adda gumatang. Anya? Wen, Kapitan. Iso akas labumtak ti ulaw iti kapapanunaw no anya ti aramidak. Bidot nga binti naramid mo, Maray. Impakadam kumapay kan kuana. No kayat na nga ilakaw dagiti tarakityo.
Nagdesisyon ka mo't asiksi ka. Ay, wan nga raod, Kapitan. Ay, nadya ka mo taramida. Kamangan nudhin akong sublian ni Badawng. Ajak ka ba lang tiyag-biyag niyag-may-may sa. Ay, nanatoyang. Bidot nga minti inaramid mo. Inla kum amin atarakan nyo. Asaan nga amo ni Tata Badong? Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Ayaman kamay itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Nadagsan. Ay, aduman ang dagiti nagatan ko abad-badaw kas kada sapatos. Ay, anya ka di man ang dagitain sangpet mo, Inteng. Nagdakkel asupot tinakaikargaan na. Badaw, kas kada sapatos ko Naragsakak no makagata nga kadagiti barong arwatag dungaw. Kat no nagadupay lang dagiti arwatem asaan mo mutlaang ang maus-usar, ita, gimatang kamanan. Pakaragsakak nga ron. Ay, nalabos kang agas-gastos iti saan mo mut akasapulan. Ala, ikanak nga ron mut iti kwartam. Tamapanak aggatang kadagiti masapsapul ta dito balay. Ay awad ang kwartak. Papanak tula umutangan ejitersina ni kagawad ko anang. Uray bayadak tumutlaeng. Makitam dayta, Inteng. Naibusen ti kwartam. Ngem awan met nagatang mo kadagiti masapsapul ta dito'y balay. Ay, basta siya ti makaamo ang mapanaggatang kadagiti abasto dito'y balay dungaw. Don't worry! Gumatangak man, Maray. Anyat gatanga, Maray. Kanape nagsapa ka. Gumatangak iti sabon a paglaba. Siyampaw ken sabon a nabanglaw. Aglabaak itan taapagisunto inton rabi ay. Nay kawan mabibi ita mamagaan tanapig sa tiinit ita. Ay, kaya Maray. Amangan no kayat mo ti sumurot kanyak inton rabi ay. Sa dinaw, kanape arabi ay. Mapantamot padasan atay kunadaan nightlife. Kakaiso na nga awan ni Badong ita. Nagbakasyon iti lugar da. Iso apadasan taman mo tapno ammo ti sarsaritaan ta. Anya, awan laang ni kabadong mapankan kadagita. Padasek laang mo. Ay, pasensya kan, Maray. Ngamjak masangaw tanay ado ti trabaho. Okay laang, Maray. Pinadas ka laang nga awisen, tabarang kayat mo ti sumurot. Sige, iyag mo nga rodan tay gat-gatangag tamapan ako. Sige nga rod, mabitlaan. Kagawad! Yuhuu! Nay, adak lang nga rod dito sangwananan, kapitan. Ay, gumatangak man. Gumatang wano umutang. Ay, umutangak gayam. Ay medyo dakkelan ti listaam ditoy. Di kagda nagtagbadak inton katapusan. Hanggang kastaman ti imbagam idinapan na bulanan. Ay, promise! Agbayadak at talagan inton katapusan. Sige nga raw. Hanggang pang-aasim, kapitan agbayad kan taon. Nagatumanan dagiti kinatgatang mo abad-bato, close friend. Apay, nausar mo ka di amin, dagiti ginatang mo kanyak, idinapan alawas. Saan ba yung matkit day, close friend? Ngam kayat ko lang ti gumatang mananken ka, tapno makalako ka. Kasta ka day?
Agyaman angarot no kasta close friend. Gumatang kantuman nga ruden akadagiti lako. Inton bigat. Ha? Suki mo talaga ni Violet apaggatgatangan na, Chek. Apay no, tipay la ko makasapulam ti gatangan. Masapul ko lang dagitaw, usay. Di na kun kontraan. Gapot na pakaragsakak da ito yung araramida. Uray, tawan mo't sa bali abisyo. Umayak man makiistoryakan ka, marikwanang. Ay katwan na maray, agtugaw kalat taditan, agsarsarita ta, kabayatan ti panaglakaw. Awan pa'y makidi umayag gumatang Mapanak kumadita balay da marituyang, ang nakarikap mbay. Awan samot ni marituyang iti balay da ita. Anda, ngamat maturog dayjay, ta sigurado na puyatan. Anya, apay kumaamapuyatan kat awan mo't araramidan na. Nangro na ita, taawan ni pari ba daw? Napan ka no nag-nightlife. Anya, ay unayan ni marituyang. Ay awan lang ni pari ba daw? Kuompormimutan ti mapampanunot na nga aramidan. Wan nga rod Sapay umaynak pa'y awisan no kwa. Ay, Anday, nimbagabigat yaw. Kagawad. kastamot kan ka, kwaraw. Kagawad. Pautangan nakpay man iti basita sardinas, kan may sanga itlaw, mabisinak nga minay. Anya! Ay na! Agpada kay lakan ni kapitan nga aguutang matan. Alaka din agbayad ak tumot lang. Mabit lang nga raw. Ang ampang nga asiyo atag bayad kayon taon. Tanay awan igatang ko ni tilakok. Addan kada kayo kan ni kapitan ti kapital ko. Agyaman na kagawad. Sige, agbayad ak tao. Maribanang, pasensya kan naibagakla ang tikas jay. Ta saan mutin nga agbaybayad da kapitan kan kwarog. Noon niya launa ti paggasgastusan da. Ay, kinapudno na, maray. Masursurunak matan. Ngamin, imutan nakmatan ni Inteng. Awan pa yan maigatang itimakan. Iso ang mababainak nga umay umut-utang dito tersenam. Gapaw tamok nga adon ti utang mikan ka. Nimot kapitan ti may imutang. Angam sa apay la kumaatag bayad dan tumatan. Awan ngagpayson ti igatang ko itilakok maray. Bayam maray. Kasaritak to ni Inteng may papan itirayta. Ay hagyaman ak mare Sige man nga ron. Tulungan na ka makisarita kadakwada. Kanyamot tikas to'y. Sardinas ti masida. Awan pa'y sa bali may. Ay kat aganus ka Inteng. Taing gatang mumut amin ti kwartam kadagiti bambanag asaan mumut akasapulan. Kanyamot tikas to'y abiyag. Ay alakit din, mangan kan. Gaputa ultimo to'y sardinas kat inutang ko pa'y. Aganus ka, gaputa kastoy mad ti kayat mo. Pautangan nakman iti kwarta manggal. Apay ko umutang ka. Kat kaalayo iti honorarium yo iti nabinsan. Naibus nga rudain. Sa payawan nagatang ko nga basto kay balay. Nangigatangam ngamin iti kwartam. Badbadaw, kas kada pantalon ka. Mabainak pa ikit din kinikagawad ko anang. Nagdakelin ti utang ko kan ko ana. Nagbayad ka ngamin Abay, nagbayad ka ni ti utang mau. Ay, saan pa nga ron? Ay, dakilan ti utang ko kan ko na. Ay, naimpaglakit din ataman nakaawat ni kagawad. Ay. Kat, gaputaman nakaawat jay tao. Abusun nyo mutan. Ay, gastador kayo ngagpadpada. Uray awanin maigatang yu iti makan. Basta ada igatang yu kadagiti komporme dita. Sige latta. Ay, Ingkay ilambungan dagiti ginatgatang yu abadbadaw. Kas kada pantalon. Taiso ti kanan nyo. Ay, di ka kadi agong ungot. Gaman kit di umutang iti kape kan tinapay iji istor ni kagawad ko nang. Anya! Ay, mabainak amapan, Inteng. Sikan no kayat mo.
Ay, di kay lagbain ka dagitang aramidan yaw. Ha? Makaungatan yan tay, Uncle. Ay talaga ang makaungetak. Agong ungetak pa yan na talaga. Ha? No saan kayong agbalew? Ikamat ko kada kayong agpadpada ti balunat ka. Ay na, Kapitan. Tulungan na kuma. Ay, dinukot na ti wallet ko. Ijay disco house idirabe ay. Wanan ti ornong beken ne badong ka. Ay, sigurado ako ungat nakda ijay numamuan na. Apay asyak iti pagpatulungan. Inkakadag iti pulis Yung gamin tinapanunot mo, napanpanak ti disco. Kayat ko lang ba't apadasan. Madumot gayam ti agdudukot ijay. Ultimo silpon ka, awanan. Tulungan na ka diya, Kapitan. Ay, saan asyak ti pagpatulungan maipapan iti dayta? Kaputa saan ba't adito'y barangay tayo, ti nakapukawan ti walit kan silpon mo. Ay, anya matan. Anya ngay ti aramidang. Awanan na pulos kwartak. Agnakam kamot ngatan, Maray. Saan nga bin basta-basta ti mapmapan kadagiti kakasta a lugar? Nagruna, no agmay-may saka. Enteng, ikanak man iti igatang ko iti shampoo. Uray shampoo lang ti gatanghag. Ikanakun Ay, awag kwartak. Uray saan ka pa lang agsyam-syam pa, dungaw. Anya, ay nangipanaman iti kwartam. Saan kamutan anapan naggatang karag iti wagwag alako ni Violet? Ay, basta naibusan ti kwartak. Sige tarumwarak pa'y. Papanamanan! Mapanak iti barangay hall. Katno Sabado ita? Ay. Saan na mabalinti kasto nga aramidan din teng? Ha! Agalwad kanyak. Numaamwak nga da sa baling aramidan na. Naimbag abigat yun, Nana. Diti ka diti balay ni Kapitan Inteng. Ay, wen, balasang ko. Sumrak ka Ay, agyaman na Nana. Ala, agtugaw ka. Anya ayati masapul mo kani Inteng? Umayak ko magsingir. Anya ti singiram kan kwa na basang? Dagiti inututang na bangbanglo, lotion, sabon, kanda dumapay. Awan mo ti makitkitak akakastangan aramatan na. Ay, sa dino nga'y tinangipanan na. Kunana mo't a koleksyon na dagay jay, Nana. Isa na labit at dalangit yung nagtikabinet na. Ay, una yan. Awan ita ni Inteng. Agsublikan tulagan, inton bigat. Ay, kastaya, Nana. Sige nga ron, agpakada akon. Agsubliak ton. Isublat ko man ni Kwaro kasingiran. Sige, balasang ko. Ay, nagpadaan da nga agulitag. Agaluwad ka kanyak, Inteng. Agawid kang tulang dito'y balay, Napayan nakapanimid kayo dito'y barangay hall, Uncle. Diyak matin na pupuutang ngay madugaya man ti utang ka. Kasano ngay na mabayadak dagijay? Ay, agpadatanggal. Ang mga agdarom dagiti nakautangan ta. Ay sos, paano ngay day ta? Kapitanak pa'y magngaraw da. Nakababay no maamuan da nga ado ti utang ka. Ay, basol mo da ito, Uncle. Apa basol ko? Kaputa tinulat ko dagiti nararamid mau. Hindi mo ayam mau. Ang nakautangak amin ang nakautangam. Anak ngamin no makabayad akmat lang. Ay, impagarup ko no basit pa lang ti utang ka. Ngamdakal mo't gaya man. Ay, uras siyak nga rod. Mabutang nga agawid kaputa amok. Agur-ura ti balunat niyan, Tim. Ay, panawan ka nga ro dito Uncle. Ang mga nusurutan na kaniyantay, may raman akpay.
Nasaya at tanagkawid kamutlangan intaing. Ala, umay kataag sarita tayo kinalapat. Pangasip Ha? at di na kung kaungat dungaw. Ikarik, kasaritak dagiti nakautangak tayo inutak abayadan dagiti utang kaw. Nang runa ti utang ko kani kagawad ko anang. Rombang laeng. Di ka lagbain. Apay, kayat mo ti maibabain, gapo iti kinagastador kan kinaado ti utang mo? Ha? Ha? Kwa, saan adungaw? Isungaron ngagbalbali mo kun. Diyak kaya ti maibabain. Ay na, Kapitan Ken Quarog. Saan ngamin anasayaat? Ano anya laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwartayo. Agamiris kayo matnganin. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.